Kumlay shibon yung pigi vibos paro teman tangan pen I pi kumno ban shet ya o sopan kumno ban shet cho ya sopan no sopan barit te pen inde kumni kan pen iling kot lekot kumni ngin shen jua ngin chay pen rit pa yo kumto kuma pi to video kuma pi ani video pen sade kumto teklan berselang kan pen ikan dia pa kan makan om selang ko video to ka tropa nang kong ni de ko chwa ni te snap be paro mo te to bin sa le ko ni de sen red ma sa otro ta te wai te krom ni wai yu kan pidan te ko to na varin ma to te chua so an mo ang pot udang long kam lung kom to nang red insert komputer ko mapili ng video kanina like style waro ta sorry komputer ko mapili ng video pa imantang lang dapat upgrade komputer adin ba de saya share ke un sopan namun dari jauh sopan ubah sama chat terus yang deh harapan kere terus yang macet lah bener sopan dan benih sepintas bang temangan benih kene teman kasih por pala bandring ya ke video kacung palan dan benih kene dan tambah pin tiap lang benih dia riba tiap lang video bukan chat dia ada pi di tengah video cuma sopan hit the thumbs up button subscribe ya ke channel jangan karena mengambil isu kan mau sebenarnya not bentar pada jauh nak pada kata kata senyap dan mungkin apa lagi ikut tuh masih panggil mix lang ya terus yang begitu seagi YouTube tugas lah tepat langsung gitu lihat data tuh yang set lang set kamu sudah mau theo mình xem là sọc khâu sọc xanh và mình có thể bằng khăn lòng mà thì ngay từ lấy ý cái này cái video thì là việc tên cái video cho nga xong rồi share cái blog trong pi like cái video và subscribe rồi cái channel cho nga khả năng bên issue ya pi shibon cái video cái pin kam yo ching tiếp show this is Meghalaya style. Thanks for watching.